प्लेन डिस्ट्रिक्ट लोंग के दो इतुम कार्बी तुम्फान असम कैबिनेट हिन पेन कार्बी वेलफेयर काउंसिल अकीमी काउंसिल की पीपन मते अप्रूव पन ला सो बेटा थान था मते नंग पचिनी था बुबांग ने फाना रिक्वेस्ट बांग दो ला पेन असम कैबिनेट हिन पेन नॉन हेडलाइन 6 communities मते ट्राइब्स तुम्फान ST status की पीपन लाहाय अपु था का नंग थान था बुबांग दो ला पेन चाइना लोंग हाला दाक हांगकांग पो सिटी लोंग बिल्डिंग में के चुपेन मुनिट की थी ओंग पिक लो को सोन सी के चुमा को पीपन माल हांग टोन थान था पुलसी लासो वीडियो लोंग पिनी नाली तुम्फान ने के थम अबीरता नंग थान बन पो के चेंग बांग के हांगकांग ला चाइना लोंग मेगे चुपेन मते बिल्डिंग मेगे चुपेन की थी लाहाय कुसोन सी की थी मा बांगकोन की थी तांग कुसोन सी मेगे चुमा हारेंग थान पो लापेन सेकेंड बांग के 6 communities तुम्फान ST status असम लोंग नॉन अकीमी की पीपन लतुम दा मते लतुम अपु थाक तनंग थान पो को पीपी ट्राइब्स मा कोमंतु सिपी मा लाहाय थान पो लापेन यस कार्बी तुमला प्लेन डिस्ट्रिक्ट के दो कार्बी तुम्फान अकीमी नॉन इतुम कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल बुसन लसन काउंसिल की पीपल मते अप्रूव पन एलो लसो पुथाक तनंग थान पो पीपी पावर मदि को पीमांग तनंग थान पो के लसी के चेंगबांग के ला हांगकांग अबीरता नंग थान पो हांगकांग पुलोंग इसी सिटी चाइना लोंग साउथ ईस्टर्न पार्ट नथु ताइपो पुइसे डिस्ट्रिक्ट दो चाइना लोंग हालासो डिस्ट्रिक्ट लोंग हांगकांग यादाक सिदो ताइपो डिस्ट्रिक्ट लोंग सिदो हादाक इसी बिल्डिंग लोंग मे के जोपेन मुनिट की थी बैंक ओंग पिक लो को आनो की थी तांग नॉन पुलोते around 94 people have been killed you know dai tha da ki thidun 94 jon logi thidun lapen ke approximately 280 people munit tum halada missing atum da dolo mane ke chingbo dun halat so dim lo thi elo ne reng elo no anda chi ni la ko so porlo la me ke chu mate ko man tu lo pulote 26th of November arni 26 pulote batumi diglo hai Wednesday arni apor ke मी किचु के चेंग बांके बाजी हिनीरा 15 बा 12 सो लम थोदी सिता मे अदे के थे एकदम चोला बिल्डिंग में चोला पन बांके अदाप 6 AM पुसिपु एज पर चाइना लोंग न्यूज़पेपर अटेंग ते है ला सो लम था मे किचु के थिनाय बांके मते चोलाप चोलुक बांके अदाप हदा का लोकल टाइम में टेंग दे थे चाइना पे तुम अपु इंडिया टाइम दा प्रेक प्रेक मथि हला दागा टेंग दे 6 AM अपोर्सी केचो पु ताइपो पु डिस्ट्रिक्ट लोंग हांगकांग सिटी लोंग हाला दा कोसन लो मेचो देट मते कोसन सिला अन मुनि थिदुन लोंग लोंग पुलोते 94 जन दे की थिदुन हाला दा के की थिबांगारो दु थुकक ता हेमिने सो वीडियो सलाम तांग रे फिट क्या थेमा हॉस्पिटल लोंग ता ट्रीटमेंट सुलिबो मते मे किचो तुम ओंग पिक एकदम जिनसो मेलो चाइना लोंग नियरली 80 years of fit सी ला अन के थे इंसिडेंट मतलब सोन डिसास्टर मतलब ला मे के चोपेन आर्मुनिट की थी के दो था अफ्रैंक दे चलो 1948 रनिंग ता हला दा चाइना लोंग सोन बिल्डिंग मे के चोपेन मुनिट की थी 176 अराउंड अन बाग मुनिट थी हला सोता सिदा हला सो फिट 1948 फिट अन मे के चो बिल्डिंग पेन मुनिट की थी पाना हिंग तांग सा का पिलांग सिदा नोना को दु थुको 2025 बन इनके ला हाई बिल्डिंग लोंग टोटल 4800 residents माने अहेम दो थला अन अहेम के दो लसो बिल्डिंग आर लोल आंग तोंडा मी चो लाप लो का इनके लासो मे कोसन सी चोलोंग लोक लो हाउ कोसन सी ला अन मुनि थिलोंग लोक लो बोलो आ रीजन को पिला रीजन थान आ रीजन बांके चाइना लोंग हालासो हांगकांग पो सिटी लोंग हा दा ला मे के चोके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अंग से दे रेसिडेंशियल माने मुनिट के दो बिल्डिंग अंग से हाला दा 7 ब्लॉक्स टोटल 7 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग आका प्रेक प्रेक इसी हिनी के थोमसन टोटल ट्रॉक्सी बिल्डिंग ट्रॉक्सी लोंग से मे के चो कोसन के चो पुलोते आ रीजन बांके नि मेन रीजन था बा रीजन बांके हाला दा लाहाय बिल्डिंग डॉक्टर थेगलोंग जी ने तुम लाहाय बिल्डिंग बान पिक पिक लो हम हाला दा रिनोवेशन काम सी सुलिबम मते रिपेयरिंग काम से सुलिबम था थेमा लाहाय बिल्डिंग की किम 1980 सुत्सी की किम था लाहाय बिल्डिंग इनके लाहाय अन अनिकान लो माथानो 1980s अनिकान सी की किम पुलोते नने कोहला 2025 दी नॉन 25 तक जुटपो अमासी हदा रिपेयरिंग काम सुलिबम इनके रिपेयरिंग फान हल हाई बिल्डिंग लोंग चेक पेंसी मुनित तुम कार लुलु थो चेक सी पे एकदम हॉप थी बजार है चेक सी कॉक थी बजार ला बिल्डिंग अंगटोन साइड ने तुते है हल दा अंगटोन बिल्डिंग लोंग तलो 7 ब्लॉक्स बिल्डिंग थेम अंगटोन बिल्डिंग ता रिपेयरिंग काम सुलिबम अमात चेक सी कॉक थी लोंग इनके आदुक लाहाय पाइन जारजे लाहाय फंता हल दा
plastic do mati ekdom akili rel hai plastic pen si pu deep thip plastic e mechu det ingi check ta mechu det amar komane ki kai labang exact chin ne lang amar me kai choklo me rokoklo amar la hai check ang ton building komchen mati la hai check e pu kok thip dia ang ton hin penta amar chol lablo pu ang ton chucher ma kapre building long ta me dam lablo amar la son mar simunit i thidun ekdom ke ter towaran ta videl la an lo danger thup pigan lo mane ekdom mane lage words ansi leng roklo amar munit chonek the terek the lason le ekdom me gichu masi lan lo munit ki thi 94 jon lo thi anke lasto joini si hala dak a building me cholap hong kong city long mate munit ki thidun 94 jon ki thidun la pen 280 still they are missing bu mane thi elo ne kereng tong dulang ne thang chin ne ek phong wet lage choluk ma pan lo munit ki thidun ke me ke chu ab areng lai me chu son lai dopik lo lai je thandam lo the hala dak more than 1200 firefighters manila mepa map atum hai atum 1200 jon 1200 jon hada ke dam hada pa map sita pa map ni arni gang thim nang kok la an me de ke thila an danger lo so mi athano lage isi history se do kok la an akke thim mi ki chu la son pen munit ki thi ke aninkan do piglo nearly 80 years of pitsil an me ki chu ke the do so prang 1948 aninkan do lo ke main ke la hello ke non ata government pen the assistance mate help on po busi pulling ke NGOs la hai tum da ka charity tum da dam lo da ke rab dun phanja tum han da mang do lo ke da Chinese police hin pen ta action ta no hala da la hai construction la hai ki kim la hai akami claim amunit atum phan mate la engineer pen cheng no la dodo mati director lai dodo mati lai construction company director lai tum da bang thom bang pli phan bang arrest lo paru further investigation sulibom lo la an susenon arrest tulang mi athima latum ki chok che joini lai check pen ki hob joini inchin pen le latum peni hob mate arlu mate lai kok buson te mi chuchi da jipolo right sida latum negligence I joini si 94 jon ki thinang la pen 280 jon still missing bu TL ne kereng tong dulang non ta chini ne lang probably TL bon lai dum da kereng dulang boson chini et pugadi mane lason a situation hai konna lo ki kadi ka twar ma se bang ton hin bena mi chu lab mati lason aman la bang rang than la an lo nge non next bang ke Assam cabinet lo non a winter session suli bom from 25th of November to 5 din suli bom nge Ladakh 6 communities tribes tumphan ST status people elo ko pipilo bolte Moran Motok po tribes talo anke Koch Rajbongsi talo Chutia talo anke Tayahum talo anke la sona attack T tribes pulote Adivasi nang tum chinu Adivasi ane total 6 tribes tumphan ST status people elo aprange la tum OBC de la pine Rajbongsi tumta OBC Rajbongsi phan ke lotum history jong si langdam pulote Rajbongsi phan ke temporary ke 1966 aninkan ST status the people no but hala bill pass on it that leaves that amat ako OBC long jedo thuko gel hai tum ke frank ke OBC ang se non si scheduled tribes non si ST status Assam cabinet hin pen so bill pass pon lang mati non si kipilang so frank la chutia tum da OBC mane other backward class pupu chini lang tum chini lo minedi OBC puge nge chutia tum bhan 1993 aninkan si OBC ki people nge Tayahum ke langdam et pulote Tayahum tum ke itum kar bitum pen aprang la tum bhan si ST status people nang ji polo jong si langam et a history la jong si langam polo suka phan ani tum chino mane ahum kingdom di Tayahum la tum ene ke Tayahum tum ke Chinese samuni tum hai China pen sila tum ke bang migrate ja de da kun si ke bang mati la suka pha ke kona pen la bang China pen si bang mati China pen pu si ke bang mati Nagaland pen jeng no pu Patkai Hill pu pen pu si Assam long si settle mati ahum ke a history rich pick atum a history nang lidum pori ahum history nang lidum pori long le chin ne la tum phane aprang men spinang ji polo tum ta ke chedan la tum da demand ar jiding piglo pini pen gelo la ST status phane anikan do piglo tum da demand la hai Moran Motak tha Chutia tha di lai tum da aprang Rajbongsi Koch Rajbongsi Adivasi aprang pen la jiding piglo anikan do piglo tum demand sida finally la an demand pen wang bom pen at least conclusion at the end long chit lo
la tum han ST status pipon chilo ale do ma ST status long wang lo polte non nang tum lang non Manipur long Manipuri tum handa ST long nang jok ponang ji tum ta protest lo ani kan do hilo tum ta aprang ke la tum ni tum ke ST tum polte lu bu si tin but non bang chino je ST long ludlo polte la sakuri hin punoy di reservation pen cheng no la happy ni ali do ama sinon bang ke la ST along ke wangi phan sinon bang ke ulta di la son a situation engke la bang than lo diarot non last beta bang ke hala bang ke Karbi tum phan la plain district long ke do Karbi 6 dul pen along apre ke do hai 6 dul Karbing long autonomous council hai konal do 6 dul area long do itum 6 dul area long pen hong ke do Karbi tum plain district la Karbi tum le hai la hujai puno mate Nagaon puno Guwahati puno di la sona thak Morigaon Jagirut long thak Karbi tum do Sonitpur long apre districts long do pik mate majority long se bang bang Karbi tum majority tribes pupumati di ituma Karbi do pik la sona thak nearly 4 to 5 lakhs bang population do tha Karbi tum hai 6 dul pen hong ke do Karbi tum de lango 6 dul phan ke already autonomous council do lo Karbi KAC di Karbi no autonomous council do lo but non bang ke la itum Karbi lo prek district long ke do tum handa isi council pipon elo council men ko pilo bolte la le Karbi welfare autonomous council pusi men ke doji pusi pu non bang ke Karbi welfare council pusi puam hesita men be ke moge Karbi welfare autonomous council pusi doji enke la komantulo approve pulte patumi diglo helata non la winter session Assam legislative assembly long dak Dispur Guwahati long dak suli bomati dak si approve pon dak ta thelong jina litum enke la so council long power lai ko pilo do pulte power bang ke non la pineson hai tum Karbing long autonomous district council long power ko son son thak son se power do hai ladak puthak la so puthak than puri po sab song than ko pura litum phan than pode total ladak hadi 26 seats doi tha members doi ladak 26 members doi hal high members tum phan itum si vote jok pen pa hai po 26 out of 26 23 tum phan itum vote jok pen pa hai po enke 24 25 26 banga thom phan bangke Assam state mate Assam sarkar hin pensi government hin pensi nominate ponji pusi ba tum konar munit popul la tum ta la so area long la Karbi area long ke do munit tum hasi nominate pa hai along plek munit phanan ni pen wan pen thab dun thothe son ki claim ke lo la council long thabun thora son claim ke le hala so area long munit posita la Assam sarkar hin pensi nominate pon pol tum si ingwai pensi hala da member nang jogon po total 26 seats doji okay also Karbi welfare autonomous council long la kimi non ke form ji hai komantoni form ji exactly than thelang non approve pon elo sita bill approve pa phita ponang charti mati muning aloman chok de nang si do hai election a fit mate aprang mate la election hai era fit la son si claim jibon ne think de inke ladak chairman doji tapen deputy chairman doji council long inke CEM chief executive member ta dopo non la nitum Karbing long CEM son la son thak la plains Karbi tumang bong mate la dakta council dopo la tumang bong ta CEM dopo mane itum Karbi tum ke 60 dolong ke do la itum ke inglong lo hai inglong Karbi puta pumati ke la tume bhuyam la plains Karbi pumati halapu ke do Karbi itum ke already do tang lo di CM banchang council do non bangke good news bangke la plain district long ke do Angton konat nat ma he ke do he Karbi tum he la Morigaon banchang lo long prek nan ni ke do Karbi tum handa extra ko pine council pipon elo la ekdom meaning arong mi melam he di atum ta demand pini pen kar jiding pik lo ke inke o la so a council koson si pider lo bote langoi la so council apanis demand ar jiding olo la pen memorandum of settlement isi agreement do nang litum nang ning do ne bene nang litum 2021 aning kan September 4 ani hala so si MO la pini chi to memorandum of settlement MOS pupu of short form abbreviation pen hai inke hala so hot peace accord la itum Karbi tum le tir
arlo sor tum surrender re domati helel hai la arms apini surrender la hai event do along Guwahati lai long ta do di hala soji ke chi tok central government pen la karbi tum lai arms group tum la arlo sor tum lai tum chi tok lai tum pini pen heliot elo sida ituma demand do hala so demand nang pa pleng pinang ji pu ama hala phan pa fulfill phan si MOS hala so MOS memorandum of settlement hala so agreement a possible fulfill le non men melela pini pugali men melela pidet Karbi welfare council pidet pugali hala 2021 ningkan central government men tok lo la pen agreement dolo la pen state government men agreement dolo amat okay chok itum nang litum phan council nang itum nang pipo but nang litum arlo sor pen bangke surrender nang pamate arlo la terrorist organization bang abidet lam le amasi hala so si ke tok posin non bang pa fulfill si la so Karbi welfare council ki pipon mate aso bill ki pass bon Assam legislative assembly along clear lo buji lo di amasi pudamet pude lage mi olam lo good news lo so puthak ne phan video salam tha po comment lo ekdom na pi do na litu ne phan ajara puthak da chining tung pulte ne phan comment lo mate messenger lo ne phan personally nang tok tok ni lang pen as per your request nang litu ma request thing ni nang salam pen pak lang klang po mate nang than pon ni chini an ni buji an ni nang than pen nang pare pon ali tuman okay la sipini aputak chining tu pun nang than la pen nang than philo angton ke thoma bilta nang than dak nang tuman der chelo sab ding chetlo he sta bor be bodi la dak hong kong long mi gi chulam nang than ni tuman la ben st status cp tribes tuman 6 tribes tuman sam lo solam nang than la pen non la at the end Karbi welfare council aputak nang than asi nang than philo power pilo dui puta power bank ke ni nang than nam o elo power bank ki sibe da teng bola itum Karbing long autonomous council pan letum land rights pan jeng no di lahai tax pan jeng no forest rights lahai angtona rights ta long po kani ngarong pik non Karbitum la plain district long ke do Karbitum di dupik ma di tum Karbitum plain district long ta dupik e la Nogong long puno itum la Murigong long ta dupik la Jagirot long ta lomsi a council salam ponji pusinon alamic lang dei athema hala dakta Karbi dopik la Jagiru la khetri ben jenglok pu Sonapur lomta Karbi dopik Sonapur ke tribal belt si puri la da Karbi ong pik hangja inke Jagiru lomsi longli hadaksi tum tribal mon itum na itum Karbi tum dak longli pipo inke hala daksi la so council salam ponji pusi pudi athema hala daklo bolte angbonglo athema lango itum Karbi Nogao lomta do la Morigao lomta do la sonak thak la Guwahati di la Dispur along ta do Dispur long ta do la sonak thak do lang hai Sunitpur long ta do di la Golaghat long ta do lapu Hujai long ta do pik Karbi do lapu nang litum chinu Hujai district long ta Karbi tum do la borbo han tha pe ni te timurong something do pik lang a prek hai son dongki rong son Karbi do pik ma dia puda ama se hat dak lo puta Moregaon lo pulote hin pe lang dam pulote mi ulo ko people ni pudamji pulote hala daklo bolte hala hai ka prek districts panda ti bokhoi pu di nonjong si helopi ka dim na nil bidam kok pulote siksak dakji madi ke wang pe ni problems dolo bolte bate office long ke wang ke damji phanta helu wing ji mati batela Guwahati lom le bikok usita siksak dagi happu pen ke wang helopi ji lasi Jagirot long si ki choose pon busi non alam ki klang sa confirm dak kali lang dak vex bi po kali lang non along le konan ni ko pg lahai lam ta do ulang mati lahai non pejo pen chok po chun po final long chit lahai di at the end protest lahai ta do piglo tir demand tar ding piglo long chit lo planes long do Karbi tum sinon alang tum ta dhok powers do po alang tum ateng long le lahai chuslain po isi boundary lahai do po di da ka prek tum wang long le nang lut long le pusita mate la son pini do po sa 6 sidul an ke la tum power long leji hai 6 sidul long ke additional power do kok timati stela banke hala ane kaliji sita at least ame thang dim along le lahai long le lahai philang lahai che protect un po di ame thang land rights pen cheng no forest area pen cheng no ame thang custom pen cheng no tradition lahai language lahai hang ton lahai ta to preserve un po mata to protect un po asi nang than frilo bujilo buse ma thalo che tong thang next video long lapen Karbi content long li tum long se akki milang ploten ali tum Karbi content phan YouTube long lang bom te subscribe dik deno jong se Facebook long lang bom polte Facebook
page panda follow der no follow subscribe porte nang litum ke chengsi ni video nang litum theglong pola pen pir thelam ajar lam ta current affairs di along up to date sang dudun po chini dun si je tong